Manipud man kani kabsat kayla san napud no nagantin tay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Dasmariñas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez kan Mina Villegas dita Cyprus. Kan makablawan meten ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron kan Insan Gloria. Naragsak ngayon kay panagbuy-buya ita agundaway. Kastiman ti kunanik kabsat kayla. Dear manang biyanang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin anobyo. Iso ano at di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron ti agsalaysay. May mga oras mo kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumra ka Nagyaman na ka rin kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik tay kadakkelan na ginatang aring. Tamok nga may na paborito ni manang mo ito. Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami sa anon manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas Wala. Nangruna day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayong biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rup data nga mulo, kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan atimang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupan na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakkel asandya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, dirit saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kaya kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man o abulan, wano tawan. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga, Rod. Hangka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type. Hangka nga paganano. Isung agbiro kay tisabaling aramam. Alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko tibagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang nga ron. Diya ko nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho diya syudad, nana. Nay, kalaat sa ti papanaw mo, anak ko. O, nanang. Nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho diya. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwagak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pa'y lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok agtinag mo lakanyak, nanang. Saan mo lagtagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya, nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan nagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam?
Adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Si Kangay, papanamot. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti groceria pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino dya sa nga ilim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumbite ni dya pantalon na. Ay, big time da dyan agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano, kastaya. Naimbag no barupay day jay. Kaslan nataangan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbuaset, ah? Kano may ngaklunan naknilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagos ay. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan kakit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga kasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya ko. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabanog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan Si kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mang Mulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan.
Nabayag mo tin crush ka, mulo. Anya? Agpaiso kayla. Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen manang. Kat inaklon mo mat. Wen tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabalit standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kayla. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Nelia, bumangon ka ditan, taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong tikasaryaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano dahitan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar mintun bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyom kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na-traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sinay na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman ang makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta?
Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na adya kon agsubli iti trabaho. Ta isula kanun ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo. Oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagit nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no yandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga ina nga ipagpagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito'y sikog ko. Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mang ipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam, makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat ni gasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda tapag isi istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sa no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa? Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kwanan dayta. Anya? Nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na.
Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amo kat hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adon tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti puno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni kailang ay ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo ide. Syakti mo na nga ayat mo, mulo. Subliantan alin na palabas. Papuskul akong tirupak. Siya kung tag-aram kanyam. Mulo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ti pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Mulo iti abroad. Ah? Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga ikasar na Naginaram kami ni iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Ha? Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may. Awan rumbang asubyan may. Tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog ka iti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantulaang Jayatag. Kit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman nakarod, Mulo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabalya pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutan asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo, Kayla. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose pare ti script kaniti drama tugayem yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello kada kayo amin, naragsak nga orasyon ngayon kay panagbuybuyakan, panagdangdangag itagon daway, kapadasan ni Kabsat Ara saan napud no anagan tintay ipatangatang wanay kan biyagita. Ngam shoutout mampay kani Bing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino, kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ara. Dear Manang Biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimod anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto.
At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay lang ti sidak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpanpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanain, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa, Ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarata. Katwa na. Kan maysa. Awan pa imot lang tinakasagana busbusen tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere. Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya. Kwa. Maki-extra aklang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maamamuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawak. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Aguray kaya. Ana, mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga datakil, kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw, manut kilom? Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayet akbasit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagim. Agday-dayet ka pailaay. Wen, tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kakidi abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ko. Isumag ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakutong ni Jiri. Kaslasaan kay nga rod nga agbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon dagdayet. Ay wen, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, dita pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaed akong diti balay yo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Kat ala Sika nga rod ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapay nga iso tagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta tagin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay,
Nagloko na itang anak mo. Andirin nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo at trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw. Kwa, aglaba ka dagiti muring tayo, tatang. Ay na, ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon, tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, kayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na, karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita at trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para innaw ta iso. Apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginnaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsan at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsurun na Amon to pa'y ni ara, isuntulagi ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalok magkangamin Mangan kay ti adu tapno lumok magka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada, anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit ganya. Arkilain kan. Tamasikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang.
Kumut-kutong ka ngamin, anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka, anak ko. Rumwar, ti kinapintas mo. Oh. Ha? Aya, kat mayat ang arod. Ada nga ng exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakay. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, ken amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito'y kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat, ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano, urayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo di. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Iso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mon ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad.
Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tapno da kwarta me. Kaasi ka madara. Ay, no siyak ti maasawam. Jak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa uno ada na asawam. Baro akbayading. Jak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itatanakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamag, Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagi balay ka lang nga nara. Jak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagme. Ay, wun, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay, wun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ka, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan no masyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yig mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. kwa,
Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi naklay. Mapantay dya silad. Talak amom didusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita ken kwa na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging ga na magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon naadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti addaken ka. No lakit di ta saan ka makaagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata awan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsakaklata, tagdadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayim yo Jenna Almoite. Thank you manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin. Manang Biyanang! Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikab sat Aimee saan napud no nagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini J. Marie dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasliman ti kuna ni kabsat Aimee. Dear Manang Biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak mat-ana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit di dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matan-ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matanti garaw yo. Day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak mo taon. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnat talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon. Urayo mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. promise nanang,
Lalaingak at talagan no sumaruno. Ay saanan, di mo latultuladan di kapsat mo, nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan, ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay may. Nanang, nakastra ka ko iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti swildok. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan, Aimee. Panaki-enroll manen. Jak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan, tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapol kadagiti chismos sa atat tao. Tawaklas dagita atat tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapol at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional janak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichistismisak pay lang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko jeep. Nagrugit je bado na. Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagang dud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklak ko kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na aginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wan nanang. Ala, Angel, in kay Giant. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapno damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wan nanang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo.
Iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Eso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Uwan nanang. Amangan no adda amuyo at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matjag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala ah. Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Taka na yun dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel kabsat ko, Uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa yan nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak agtrabaho, nanang. Nagaplayak idikalman iti trabaho. Ket naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalon di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kayat ko tag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Nabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga adan nobyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Un sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumot kanyak Un, nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional di nobyo na. Iso masapol adisente ta masangpetan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wen, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak dayta. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat ken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ano na pintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? At siya ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurot aklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata.
Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo, Maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, Maray. Kasano laangan ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada na nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, Mare. Dadaulam mo't timud ko. Nay, apay ngay ka anak mo maday jay Maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manen. Kan asino ti kakadwang. Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa matintauting yun, Jel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, Uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, Uncle. Katulong dinisan mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta narigat ti trabaho ya. Kabailak, Uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man atila aramidom si Aimee. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti iniduro. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom gay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya timbaga, iso titong palam ay may. Ay na, siyak ti maranagan iti kastang aramidam kaanakan. tulungan da ko, Uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas amasakbayak, no agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Taan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamyay inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang, Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga day chay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Patbaybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no umawag di asawa kay bagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabawak. Naimbag man tay mawag ka, Aimee. Hello, nanang. Pakawanan da ko mano naglibas ang anag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wan ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka.
Sa ganaam ti panagbaket mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabirok ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbaga mga kwarta. Ah? 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ka tita? Saan? Ta ipapasta man ng tag kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis! Ay, anay ko. Kaya nga nagkabil ka. Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat. Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti panang kabil mo kanyak. Sinaan kan. Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka ti. Basta agsinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dya nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma da dya nga dindo. Bastahan ko nga kayat da jay. Ni Julius ti ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y masapula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan Sininaak di asawak gapu kanyam. Sir, diliwan niyo dagita doa. Isugay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Puan nga rod. Agbababawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rood. Napukaw mo tinasingpat nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangput kan. O nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapuak, nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan.
At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat agan-anad ka nga ron, anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas tibiyag mo ita. Ala, lipatin yun day tananang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo lat tananang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang. Manipod ni din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taure kas kasano naragsakak, tasaan na nakas iti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko asanikwa di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko ti sigod abalay mi. Alakastan, tigayim mo ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kan iti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa.